MeghalayaPost.news. Kinogelam jong Seiñ Raij Sohkynphor kila Pynkhreh sha ya jingle niam Behdeiñkhlam Arhajar alpun rio hagasnong Sohkynphor East Gentia Hills District kaban salong ka khatwai tarik unailar na kabantaban penlong ya ketiga jingle niam kabapu bophieng balakmi lantiru palat 10,000 ngut ki paidbah ki banwan sakhi hakate kasngi habakran kila pathai kubor uba phaiwan suchiang presiden ka Seiñ Raij Sohkynphor ulong balathawi ka komiti na du pasadang jong snem na marga jing Pynkhreh kalaya sha ban penyat be iki kam ki jam berhakate kasngi usku sembut menteri rang ba ka jela usnyau bahalang dhar unsalej benci menta kum kongsan berubah kermen selakum sembut kongsan nalor kiwi ki sahab surkar hakani ke jingle niam artali kisnong kinci benta pakantup ya kisnong urim klisnong bat Sohkynphor ringkat bat kalai teli kirong bat kiron berlaweru iki paidbah banwan sakhi hakate kasngi nadu sedang senam marsin kamerajuk lihat hi dah Pynkhreh hi dah em hi kita jinglang itu ini si bon hi ki jinglang ke du poi ni tiau to em di slam haga khat bitrik lini kada kam tam hagini wat tiau deman ko bun kambat ke hi la situ sini itu iki gasi ki tiar kita nen andong cadong hi nadu ka pandal gi luti ki surok gi iki wat to em kam ni hagini ga lini haga khat bitrik ke da dep Pynkhreh lut hi te yulitiwa hagini sni hi uman ko wa lai bai lar ki hi kenong wa ki nongwan yo sakhi le uman hi wa yusuf hi ne yang i kam garaj da em hi ka komiti da ya penbaik da rai lang hi wa ya newsnem mi arjara penru da rai wa ukut ida u deputy cm yong ga state Meghalaya yang i u mas nyab halang dahar te u sumur kongsan te da bo hi da kamaju man hi da ju em tilang hi u ma kermen sela man lagi por hi da em lang hi da bu sebut kongsan do te yagi vtv wan gi invite da khut di gam ya u sp u dc gi oc yonga larmbai police outpost te yagi deputy cm yonga jhdc te u cm hi kamju te yang ite gitu hi ku arab man khmat hadu kate te ampu em od em hi kete jing perchang em hi kete jing khmu ne em hi kete jing lalu ki yong i te wa yuliti wa hagini wet ka daga jing wan jong u deputy cm te yuliti wa gini te lengba hi ke jing krek lang yong mla yong i te yuliti wa dau yo i kete jing arab hon yo i hadu udap sin dap henre yuliti wa khajuk khajak te yo hi ke jing arab kenang wa yu ye yu penman yu penyo ik te jing angnut ka yong gerak yu i ni te em du arong don hi te ar chnong don hi te ka yurim khlik chnong hi wa i ke Sohkynphor te henry hi kat kamaman te yaki rong jirot te am thau wi snem te em hi upoi gi hadu khat le deli thau drab dunai te poi gi khat ar khat wi kam ter kom ngam te kam on te em hi thau na du ki paidbah kinong wan le la di rap net hi perthai kam te rap sngau sup ki paidbah wan te au estimate u ang kat te ye kip bun hi kam te chi po chi pa jar ngut kam te ye wan wa u pachat de cha kinong wan lene ki nong wan sakhi ki ni Behdeiñkhlam i wa u black and rat instead u em lang ki wa i ye ki instead u po sup hi ki ni thau ye wa kwa ki u lai sakhi ki ni Behdeiñkhlam yang i te lite don hi wa de jing ya luti yang belai wa ngat wa i kam gi nong kit kam yang ni Seiñ Raij le yu luti wa u ye u pendap ite kamram ne ye pendap ite jing thmu yu angnut i te yu luti le wa ki nong wan le u hun ki di wa yo ki u sakhi de la ki jong hi khmat bat hejo por le khut wer ya kiwi le ki wa men pujuk poi te hakini snem ngat wa kamat simtip ki to da u kadu deputy cm upoi de yuluti wa jingbun pat ini ke jingbu wan ki bro te yuluti ubun chu hi MeghalayaPost.news.